A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Okey, alhamdulillah hari ini saya nak mengijazahkan satu ayat Al-Quran yang menjadi satu doa dan juga penawar bagi masalah sakit-sakit lutut ataupun sakit-sakit sendi, iaitu daripada surah Asy-Syu'ara ayat 130 yang berbunyi, ikut bersama-sama dengan saya, wa iza batashtum jabbarin. Saya ulang, wa iza batashtum jabbarin. Saya ulang lagi sekali, wa iza batashtum jabbarin. Okey, ayat ini elok kita amalkan sambil kita sapu minyak angin di lutut kita yang sakit, sambil kita tepuk-tepuk dan juga urut-urut sikit di bahagian lutut-lutut kita yang sakit ataupun di sendi-sendi kita. Kalau sakit bahu tu, sambil kita sapu minyak bidara, balm bidara di bahagian bahu misalnya, sambil kita membaca wa iza batashtum jabbarin. Kalau di bahu-bahu lah, kalau di lutut kita tepuk di lutut lah. Kita ulang banyak-banyak kali, wa iza batashtum jabbarin, sambil kita urut-urut, tepuk-tepuk dan juga kita sapu minyak di kawasan yang kita sakit, terutamanya di bahagian lutut-lutut ataupun sendi-sendi. Okey, selamat beramal dan sebar-sebarkan ilmu ini, semoga bermanfaat untuk semua orang. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum.